Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата од Центарна телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва интервју со Велимир Абрамовиќ. Велимир Абрамовиќ важи за човек кој е најдобар познавач на работата, ликот и делото на Никола Тесла. Иако ние во вечерашната емисија нема да говориме за Никола Тесла, ова се само дел од книгите на господинот Абрамовиќ. Негови изјави, негови интервју можете да видите за Discovery и за Национална географија, значи 50 минути интервју со господинот Абрамовиќ. Господин Абрамовиќ, ке сакате ли се представите пред македонската публика? Ние сме имали едно интервју, некаде пред 5 години, на друга телевизија, прв пат сега за публиката на ТВ Алфа. Како во 2 реченици вие ке се представите пред публиката, бидејќи имате толку многу работи за кои можеме да зборуваме и сте работеле во животот, мене ме интересира како вие во 2 минути сам ке се представите. Ја се бавим филозофијом, односно онтологијом, matematike i fizike, prirodnih nauka. A doktorat sam položio na Univerzitetu Kiril i Metodi u Skopju kod mentora Ferida Muhića u Skopju 1985. godine. Велимир Абрамовиќ е инсайдер од редовите на масоните или од редовите на темпларите. Тој е човек кој со масоните седел ниста маса, едел исти леп или пиел исто вино. Всушност, без познавање на езотеријата, тоа е работењето на тајните друштва, ние не можеме да знаеме како функционира светската политика. Затоа интервју од 50 минути кој нема да ве остави рамнодушни со господинот Абрамовиќ. Добро, како од филозофијата и од математиката вие почнавте да го проучувате Тесла и почнавте да правите политички анализи, почнавте да говорите за езотерија, почнавте да ги погодувате политичките процеси. Кој човек ги гледа вашите интервјуи изминатите 10 години или изминатите 20 години, гледа многу работи кој обичниот човек. Да. Па дури нешто повеќе од обичниот човек не ги знае, не ги слушнал, не ги предпоставува. Како вие доаѓате до тие информации? Pa evo, ja sam rođen 1952. godine i živeo sam u komunizmu 30 godina. I video sam da je sve tamo pogrešno. To je moj osjećaj, bio intuicija. I nisam želeo da budem ni član komunističke partije, tako da nisam mogao da dobijem posao. I onda sam se samo školovao da dođem što pre do doktorata, tako da onda ne mogu da me ostave bez posla. Tako da ja sam prvo doktorirao pa dobio prvi posao. Бидејќи не сте биле член на комунистичка партија, Pa da. вие не сте можеле да бидете функционер ни во новото време. Бидејќи како што ние сега гледаме, децата на комунизмот, во службите, во политиката, во јавниот и општествениот живот, само го смени адресот, ја смени страната. Од големи комунисти, од големи руси, стана големи американци, Da. и продолжува да владеат на просторот на паранешна Југославија. Ви имате на теза дека се клучни тајкуните или се клучни големи олигарси. И ако ја следиме трагата на тајкуните на големите олигарси, ние ќе можеме да видиме како службите владеат со поранешните југословенски републики. 1943. godine je Tito pisao Beriji i Staljinu pismo u kome ih je zamolio da pošalju stručnjake tada NKVD-a da formira novu obaveštajnu službu, jer je stara obaveštajna služba bila iz Kraljevine Jugoslavije, ona je praktično propala u toku rata i onda su došli stručnjaci i postoji film koji sam ja gledao u filmskim novostima gdje ruski stručnjaci sede sada sa našim rukovodstvom. Tu je bio je Tito koji je predstavljao praktično i deo ruske vojne obaveštajne službe. Zatim je bio Ranković koji je bio američki čovek, pa zatim je bio Krcun koji je bio engleski čovek i Kardelj koji je bio ruski čovek, ali ne vojna nego civilna KGB. I tako je formirana OZNA, odnosno Odelenje za zaštitu naroda, koje je bilo iznad vojnog i civilnog sektora. Како кровно, значи. Кровно, он je bila krovna. Значи кровна конструкција. Da, to je još za vreme rata. Значи ОЗНА, КОС i UDBA, znači tako, krovna ovo je UDBA civilna, KOS vojni, a OZNA je iz OZNE, da, i to je ta stara OZNA
koja je ostala do danas i posljednji režim, da kažem, koji je kreirala stara OZNA je ovaj sadašnji srpski režim na čelu sa Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabicem. Руската обавештајна служба или руските обавештајни служби се исклучително интересни. Ние многу малку знаеме за нив. И ако вие велите дека од тие четворице која прават ОЗНА, Кардель и Тито се луѓе на руските служби, Крцон е на британската служба, а Ранковиќ е на американската служба. И тоа е онда то. Тоа е, значи, таа кровна конструкција. Како функционират руските служби? Kako se podelini ruskite službe? Ruska služba funkcionira duhovnom indukcijom. Oni ne funkcioniraju na bazi novca. Novac dođe kasnije kad treba za neku akciju, nego na ubeđenju. Jer ako ja vas, da kažem, principom duševnog sinhroniciteta dovedem u istu fazu, u rezonancu, kako bi to tehnički rekli, onda vi sve što imate, znači i vaše ruke i noge i vašu porodicu i materijalna bogatstva i vaš intelektualni rad usmerit ćete u onom pravcu u kom je vaša vera. Znači, Rusi pre svega žele da probude veru u čoveku koji će za njih da radi i to je najjači princip. Viki, znate, gospodine Abramović, gledajte, nitу британците, ниту американците не успеат толку длабоко да влезат во руското општество. Па да. Да врбуваат руски или Русија агенти кои ќе работат. Меѓутоа ќе видите вие од Филби, од сите овие од Оксфорд групи, од Кембридж и така натаму. Русите успеа да ги добијат на својата страна. На кој принцип? На овој принцип кој вие го велите духовна индукција? Така ли успеваат да ги добиват? Прават структури кои реално се влијателни во Британија, влијателни во Америка, влијателни секаде ни светот. Pa da, zato što američka služba, ona radi pre svega preko kapitala, preko novca. A tu ste onda na berzi. Znači, ako neko više plati, vi ćete, iako ste američki agent, radite normalno protiv Amerike, jer su vama vaši interesi na prvom mestu. Parite vi se na prvom mestu. Engleska je složena stvar, jer tu nekad engleska kraljevska kuća, tu je to duplo. Engleska kraljevska kuća i City of London nemaju uvek iste interese. Engleska kraljevska kuća gleda to istorijski, tako da često odigra i protiv interesa kapitala, ali samo da bi ostala u svetskoj igri. To je bilo i u slučaju Hitlera, kada znate onu fotografiju gde mala kraljica Elizabeta pozdravlja Hitlerov pozdrav. To je ceo svet objavio. Znači, ta porodica, pa onda kralj Edvard VII. Незиниот Чичко, кој исто така беше припадник на нацизмот во Велика Британија. Da, ali kad pitao engleski nije imao taj interes da učestvuje u Drugom svjetskom ratu, jer su tu Englezi izgubili mnogo. Izgubili su ne samo kapital, nego i veliki deo kolonija kao posljedicu, tako da oni su bili protiv, ali da bi ostali u tom krugu svetske moći i da održe kraljevsku krunu, onda su Britanci morali tako nešto da urade. A pre toga je vrlo zanimljivo bilo kada je engleski kralj Đorđe V odbio azil ruskoj carskoj porodici. Znate, kada je vlada Lloyda Georgea dodelila azil Nikolaju II, zatim carici Aleksandri, koja je bila unuka kraljice Viktorije, dakle rođaka engleskog kralja, i on je rekao ne može ta porodica da živi u Engleskoj, pazite. A pre toga je vlada sve to izglasala i dala je samo engleskom kralju na odobrenje. On je to odbio i meni je to probudilo veliku sumnju u vezi toga da je kraljevska porodica uopšte, ruska carska porodica uopšte likvidirana. Da je to možda sve, da kažem, jedna predstava, jer vidite, 70% ohrane je prešlo u Čeku, kod Đeržińskog. A prvi sastanak ovih revolucionara, znači Lenjina, Trockog, Buharina, Zinovljeva, tog prvog dana kada je voz prešao granicu sa Ludendorfovim anagramom Salonski vagon
i novcem koji su dobili, a to je bilo zlato, jer u revoluciji papirni novac ne vredi, nego zlato. Onda je, kad su došli na stanicu u Moskvu, na željezničku stanicu, tu je Kerenski je poslao svog potpredsjednika vlade da pozdravi Lenjina. Lenjin nije hteo s njim da se rukuje, nego su otišli pravo u Smoljni i počeli organizaciju revolucije. Istog dana, uveče, seli su u voz u Moskvi i otišli u Sankt Peterburg, ali gde? Kod Matilde. Ko je Matilda? Matilda je ljubavnica cara Nikolaja II. Od pre 20 godina, koja je bila balerina Bolšojskog teatra. Ali je bila Poljakinja Kšežinska, a kako se zvao prvi komandant Čeke? Pa Dzeržinski. Tako da je preko te poljske linije car, to je moje tumačenje, u stvari naredio ogromnom delu ohrane da pomogne revoluciju. I pretpostavljam da je tako spasao glavu i porodicu. Carska da tajna služba. Pa da. Ohrana. Ohrana je carska. Pa tih revolucionara Lenjivih bilo jedva 50-100 njih. Pa to je moglo sve za jedan dan da se likvidira. Neko je morao da to... Bez pomoć na tajните službi i danas. Ne bi bilo revolucije. Ne bi se slučilo. Bez pomoć na kriminalot i bez pomoć na tajните službi ne može prevrat vonito na držav. Nema način, to je logično. Govorite za Britancite. Da. Tamo ima onaj institut Tavistok. Tako je, da. To je ozbiljan naučni institut. Ima javen, ima tajan deo. Naravno. Od dokumentите i сознанията до кои доаѓаме и со кои располагаме, od balkanskите политичари, само Караджич, Радован Караджич, колко ја знам, да. Го има посетувано, јавно го има посетувано тој институт, трениране, бил британски човек. I jedinstven britanski čovjek na pregovorite o Daytonu je Karadžić. Milošević je amerikanski čovjek. Zato što on psihijatar bio po struci, pa Tavistok institut koji se bavi psihološkim ratom i pripremom određenih ljudi za vođenje psihološkog rata je pravo mesto za, kako bih rekao, trening u stvari i obuku ljudi britanskih koji onda se vrate na Balkan ili gde treba pa rade dalje. Ali... Šareната revolucija, na primjer, u Makedoniji je osmislena во Tavistok. Sve to ovije šareni ili obojeni revolucijni svetот. Obojena. Kao što je ono psihološko menuvanje na političkota svest, na političko rezoniranje, na političko delovanje se prava tamo, vo toj institut. Ali znate šta je zanimljivo? Da nije samo Englezi i drugi rade sa psihijatrima. Na primjer, ovde u Srbiji, ko je odredio ovaj posljednjih 30-40 godina politike, da kažem, ove opozicione, znači ne ove zvanične, nego ove koje priprema ekipu koja dolazi posle. To je bio prvo Veselin Savić, psihijatar, koji je radio za ruski NKVD. On je pripremio Draškovića, on je napisao taj takozvani moralni portret i preporuku, politički portret za Ameriku, za Miloševića. On je sve to spremio. A on je bio isto ovde u Srbiji što je bio Ivan Kračić u Zagrebu. To je ta zagranična ruska služba. Zagreb je bio jači centar, ali morali su i u Srbiji da imaju nekoga i to je bio Veselin Savić, psihijatar, direktor klinike za psihijatriju. Drugi je bio Karadžić, psihijatar, treći je Jovan Rašković, u Knin. U Kninu, da. Znači, Veselin Savić bio ruski, Karadžić engleski, Jovan Rašković francuski, a onda smo imali i Vladetu Jerotića, koji je bio Vatikan. I sad to je naravno jedna finija varijanta gdje on ide drži predavanja i u stvari radi, pošto je Vatikan, da kažem, ipak crkva, oni rade, znači, na principu kulturnog uticaja na jedan duži rok. Pokušaj Amerike da ubaci psihijatra sa Jovanom Stojković. Vakcine. Ona je napala ovu vakcinaciju, takozvane polivalentne vakcine. U tim polivalentnim vakcinama imate aluminijuma koji je imunosupresor i ljudi gube imunitet, pojavio se autizam i tako dalje. Međutim, ona nije izdržala. Tu počelo je nešto pa stalo. Tako da Amerikanci nemaju sad svog psihijatra. Pravog.
двете најмокни тајни служби во светот се британската и руската тајна служба, или руската или британската тајна полиција. Тие соработуваат, почитувани гледачи. Се ова што сега ни се случува на Балканот, во најголем дел е масло или договор помеѓу британската и руската тајна служба. Кога би правиле некоја ранг листа, руската и британската служба би биле на првото или на второто место, па би имало празни места, па би дошла израелската служба МОСАД, па повторно празни места и би дошла ЦИЕ или американската тајна служба. Како функционираат русите, како функционираат британците? Говоревте за руската служба, Да. И споменавте војска, и споменавте црква. Значи, Да. како два бастиони на руските To je служби, struktura ruske nacionalne да, struje. војска Da. и црква. Можете Така ли тоа да го дефинирате? Како е поделени, како се поделени руските служби, бидејќи Kako da ne? во оној разговор кога имавме пред снимање на интервјуто, ние се согласивме дека руската служба е дефинитивно најмокната служба. Руската и британската, затоа генерализираме. Ruska i britanska. Па дојде tako. МОСАД и тамо некаде на 4-5 место ЦИЕ кои даваат пари, пуштаат Да. авиони, тенкови и така натаму и така натаму. Јасно. Како е дефинирана, како функционира руската служба? Pa znate, kad se gleda istorijski, u doba Petra Velikog postoje sukob velikih knezova, a to su Galicini, Dolgorukovi i Demidovi. To veliko rusko plemstvo, koji su bili masoni, okrenuti Evropi, masoni, ali su bili obrazovani ljudi, vodili su artiljeriju, znači tehnika, cela vojna je morala ići preko masona u doba Petra Velikog, koji je bio zajedno sa patrijarhom. I to je tako išlo sve, da kažem, do negde sredine 18. veka. Bilo je neodređeno, nije postojala ta ruska služba. Međutim, onda je grof Sava Vladislavić, to je naš čovek, koji je kupio jednog malog Arapina koji je bio deda Puškinov, koji je poklonio Petru Velikom. Ima Puškin pripovetku Arapin Petra Velikog. To je njegov deda koga je Sava Vladislavić, kome je Petar Veliki bio kum, poklonio, ostao je na dvoru, oženio se i, mislim, i imao potomstvo. Eto, Puškin je direktno njegov potomak. Sava Vladislavić je bio veliki trgovac i on je u Francuskoj i u Turskoj preko trgovinskih mreža organizovao prvu rusku špijunsku mrežu, ali to su bili, naravno, obrazovani ljudi. Uglavnom je on uzimao da se nije moglo u to vreme da idu vojska, oficiri, jer to bi bilo vidljivo, nego su išli popovi, tako kao pratili su karavane i tako, i u stvari tako je nastao KGB. Tako da prva ruska služba je crkvena služba, organizuje naš čovek, koji inače, on je u stvari iz Dubrovčana. Да кажете дека руската црква всушност е првата која формира руската тајна служба, Тако дека е. КГБ Прво руска е црква. всушност продолжена рака на руската црква, па дека Да. руската црква е всушност мозокот на функционирање на КГБ Да. или наследничката денес на КГБ. Sa masonima ruskim i sa vojskom je bio problem jer su se pojavili dekabristi. Puškin je bio blizak dekabristima. A dekabristi su bili za reforme carstva i tako su došli u sukob sa carom i dosta njih je postreljano i tu je bilo jedan broj pesnika. Ljermontov, Gribojedov, Puškin, svi su u stvari ubijeni. Oni su svi, da kažem, bili bliski masonima. Таа поделба на руските служби, врз едниот крак има контрола војската, врз другиот крак има контрола црквата. Како можеме да ја дефинираме таа поделба во руските служби? Например, Путин е КГБ. Велите дека КГБ е под контрола на црквата. Да, тако е. Дали може да се смета дека Путин е под контрола на црквата, а дека Медведев е под контрола на војската? Можете ли малку да изнијансирате таа поделба во руските служби? Pa zapravo je obrnuto, odnosno ruska crkvena služba kontroliše Putina, ne on njih. Zato što u Ruskoj, da kažem, jezgro u stvari KGB-a, odnosno vratili su ponovo KGB, nije više FSB. Ponovo su vratili stari naziv. Повторно КГБ. Pa da, iz tradicije. To su starjeci u isposnicama. Znate, to su ovi starci koji proriču, to su sveti ljudi. Oni u stvari vode KGB direktno iz jezgra
iz jezgra crkve. Na primjer, Putin, njegova ikona je Panagija, Bogorodica mlekopitateljica. To je Panagija koja doji Hrista. Original te ikone je kod oca Nikodima u Kareji, koji je naš monah, a kopija je u Kremlju. Tako da Putin vrlo često ide u Kareju i tu se u stvari razmenjuju te najdublje poruke između, govorim konkretno za Srbiju i za druge, ali između, na primjer, Srbije i Rusije. I to ide sve, znate, bez ikakvih pisanih dokumenata. To ide, čak ni rečima ne ide, nego na pogled, na gest, na utisak. A da kažem, ne samo KGB koje je napravio Sava Vladisavić, nego i masoni, to su uradili, kažem, pre svega Galicini. Galicin, to je jedno visoko plemstvo rusko koje je napravilo u okviru ruske masonerije. Oni su napravili ezoterijsko jezgro, a to su teozofi. I Galicin je Helenu Blavatsku imenovao, da kažem, taj javni portparol, da tako kažem, ruske vojne obaveštajne službe, i njen je prvi muž bio pukovnik Blavatski, a drugi muž je bio James Olcott, američki pukovnik, koji je posle njene smrti postao general i ministar odbrane SAD-a iz Filadelfije. U Filadelfiji se sve to dešavalo 1880. do 893. godine. Ona je inače umrla u Londonu. Tako da posebno taj osnovni teozofski krug, to je preklapanje u stvari najdublje ruske vojne i engleske vojne službe. To je znači prethodnica na GRU. Tako je počelo, da. To je počelo u 18. veku, pa u 19. Znači od tamo počnu GRU, a od crkovni te redovi i crkovno to lobi ili crkovna ta mog. Da, to je struktura, znači ruske struje. Imamo GRU i i onda Lenin je recimo ova vojna, a Stalin je crkvena. Stalin je crkvena, znači. Stalin je crkvena, i tako se to smenjuje. Zavisi od istorijskih okolnosti. Kako gi kontrolirat, gospodine Avramović? Kako uspjevat vojskata ili na koji način vojskati crkvata gi kontrolirat? Ne kontrolira. Kojim se reprezentivo vlasta, na primjer. Ti ezoterijski centri kontroliraju i vojsku i sve. Tako da je ruska država u stvari klon tajnih službi. To nije prava država u smislu ko mi shvatamo, recimo, francusku, englesku, nije to tako. Da, vela, deka site reformi v Rusije slušno se sprovedot preko tajните službi. I ako v drugi delovi na smetot, tajните službi gi smetajme ko nešto dekadentno, nešto represivno, v Rusija tija se na neko način reformski orientirani. Site reformi mora dodat preko tajните službi, ili preko KGB, ili preko GRU. I to je razlikata v sušnost pomoći Rusije i ostanatoj del na svetot. Helena Blavatska je bila ta vojna, inače ona je bila i ovde u Srbiji, družila se sa knezom Mihajlom Obrenovićem i njegovom tetkom i prizivali su duhove 1866. do 868. Mihajlo Obrenović je ubijen 868. I Helena Blavatska je napisala pripovetku na engleskom, objavljena u Beču, da li dvojnik može da ubije. Jer ona je bila vojna služba, a nije ona naredila ubistvo kneza Mihajla, nego je to naredila crkva, kremansko proročanstvo. To je ta druga linija, u stvari, koji dan danas funkcioniše, ruska u Užičkom kraju, ovamo, u Kremnama konkretno. Gospodine Avramović, Protazarija je bio, to nije bio pop. To je Malteški dogovor, Malteškата spогодба или Malteški sporazum. Potpišen 1989. godina, dogovaran помеѓу двете најмокни светски сили и првите луѓе на тие две најмокни светски сили 1989 година, тоа е Америка и тоа е Русија. Првите луѓе на Америка и Русија во тој момент се Горбачов и Џорџ Буш постариот. Во близината на Малта 1989 година е потпишан тој договор кој определи светската политика. Вие говорите постојано за Малтешки споразум или Малтешка спогодба или Малтешки договор, како да го преведиме. Како е. И дека тоа е потпишан помеѓу Буш стариот и помеѓу тогашниот
predstavitelj ili generalni sekretar na Sovjetski sojuz, gospodin Gorbačov. Što je sušnost toj malteški dogovor, malteška spogodba? Što je esencija na toj malteški dogovor? Bipolarni svet koji ima tajni unipolarni centar. To je suština, da kažem, strategije. Zašto bipolarni? Znači, bipolaran svet, toga se Sovjetski sojuz i su neke amerikanske države. Sovjetski sojuz uključujući Kinu. I Kina. Zajedno. Znači, vi gi stavate sve kao paket. Kad dojme do to ide na razgovor. I velite da ima... A Sjedinjene države uključujući Englesku. Znači, ima jedan centar. Ko je toj centar? Taj centar je u Americi i to su Rusi u tom centru, uglavnom u Americi. Rusa u Americi ima oko 25 miliona. Bez oko jedna petina, jedna šestina. To nisu išli seljaci, nego je išao najobrazovaniji. Oni su se stotinama godina iseljavali. Pa znate, to je istorija je tu vrlo bitna. 1861. godine do 1865. godine američki građanski rat. General Grant nije imao livnice, nije mogao da pravi topove. A onda su mu Rusi dali topove, oko 300 topova. I onda je on pobedio jug. I onda su 2 godine posle rata, znači 1867. je ruski car poklonio Aljasku Americi. I tad je to jedna država. Pa sa raznim varijantama, ali naravno na sceni oni se sukobljavaju na nižim nivoima. Ali taj osnovni centar je jedan zajednički i iz Amerike se vlada u stvari Rusijom. Rusi iz Amerike vladaju Rusijom, što vidite, na primjer, po tome jedna anegdota, kada je Stalin hteo da finansira neku hidrocentralu, pa je pozvao šefa centralne banke i rekao naštampajte novac. Kako se to radi? Jer imate Kenzijevu planiranu inflaciju, a dobili Nobelovu nagradu za taj način finansiranja privrede, mislim. I onda je ovaj rekao, pa ne možemo, moramo prvo da pitamo Ameriku, ne možemo da uradimo, pošto je to 50-50, mislim, crkva i vojska, a Stalin je crkva, mora da pitaju i taj vojni deo koji u stvari centar je u Americi, ali to vidite i po stvaranju federalnih rezervi. Znate, od 1911. do 13. su Romanovi, ali ruski vrh je prebacivao kapital u Ameriku i sa tim kapitalom, ne 100%, nego oko 50%, 46, ja mislim da tačno, stvorene su federalne rezerve. I tad je krenulo finansiranje Prvog svjetskog rata, finansiranje Ruske revolucije. Jer ko je dao žito komunistima u Rusiji? Armand Hammer, koji je kanadsko žito. Zašto? Da se vratimo na toj malteški dogovor ili malteški sporazum. Da. Tamo, vidite, je definirana sudbinata na Jugoslavije i sudbinata na Svetote. Ja sam čitao tu, da. Go dogovarat Bush Stariot i Gorbačov. Kada je dogovoren? Vjerojatno po imetu na Malte je dogovoren. Na Malti 1989. pre pada Berlinskog zida i pre nego što se sve ovo desilo sa Jugoslavijom. Tu su 2 krstarice. Jedna Gorki, ruska, sad američka, da li Missouri, mešam je sa Japanom, ono da je potpisan Drugi svjetski rat. Oni su ukotvljene kod Malte. Zašto kod Malte? Zato što su malteški red je inspirator stvaranja NATO pakta. Tako da je Malta je tu vrlo značajan centar, ali šef malteškog reda je od 1804. uvek ili tada ruski car, a kasnije to uvek neko iz Rusije. Tu je ta veza. Tako i Stoltenberg postao sad, to je direktna linija, sekretar na NATO paktu. Pa da, jer njegov otac je bio Thorvald Stoltenberg, onaj koji je, kad je Cyrus Vance Ovenov plan, pa je Vance se razboleo, pa je onda sa Ovenom nastavio Stoltenberg dok nisu iselili ovu krajinu, iz Hrvatske, Srbi iz Hrvatske. To je bio kompletan dogovor. Jedan moj prijatelj koji dobro zna Stoltenberga, sad iz prve ruke vam kažem, oca ovog sadašnjeg sekretara NATO pakta, ga je pitao, kaže, jao, pa zašto to radiš? Pa to je propala stvar, to da Srbi opstanu u Hrvatskoj. A on je odgovorio, moram da mi sin me tera da postane predsjednik vlade.
I tako i bilo. Се вратиме по трет пат на Малтешкиот договор. Da. Потпишен е во близината на Малта. Буш стариот со чамец, како што ви пишувате во вашите книги. Буш je sišao, ne, tu ima film. Film, sve se vidi na filmu. Војниот брод Горки и тука се договара. Malteški ima oko 750 stranica. 750 Pa stranica. da. A ja sam 93. godine to pročitao, tu stranicu za nas, koja se odnosi na ulici. Jedan od ratni drug mog oca. Moj otac je bio borac komunista i borac prve proletarske brigade i njegov ratni drug, jedan pukovnik, crnogorac, koji je bavio se kominternom godinama i imao je vezu u biblioteci imena Lenjina u Moskvi, gde mu je bibliotekarka rekla, kaže, znate, dobili smo Malteški memorandum, sad ja vama da pokažem, šta vas čeka, 90. I on je onda tu stranicu kopirao, teo je da odnese Miloševiću, ovaj ga nije primio, on je poslije i umro, taj pukovnik. Tu piše ovako, doslovno, nezavisna Slovenija, pa nezavisna Hrvatska, pa onda nezavisna Bosna i Hercegovina, pa onda nezavisna Makedonija, pa onda nezavisno Crna Gora, pa onda nezavisno Kosovo i prisjedinjeno Albaniji, Srbije nema. Ja sam to rekao, kako, rekao Čika Radonja, Čika Radonja nema Srbije. Sada kažete дека 89. година Буш стариот и Горбачов имат договорено не само распад на Југославија, туку независно Косово. Nego i sve. Во сегашни граници. Значи нема да има разграничување, Nema i Krim i Ukrajina, pa sve to dogovoreno tad. И припојување на Косово кон Албанија. Тоа е значи суштината на To je ovo Малтешки. sad što se dešava, evo ovih dana. Upravo to. Znači, to će biti jedna država. Oni kažu da Milošević da potpis Kosovu da može da ima stolicu u Jedinim nacijama. Pa šta će im stolica? Niko nema dve stolice. Već Albanija ima stolicu. To je ta stolica. Oni to imaju. Тогаш зошто Србите, односно зошто Русите го поддржуваат Вучич? Вучич имал барем едно 5 средби со Путин, Pa da. кај што Русите му даваат целосна подршка. Пред 5 месеци Yes. Путин беше во посета на Белград, Yes. беше на средба со Вучич, беше на средба со Српската православна црква, а ако Русите имаат уште 1989 година преку Горбачов Да. прифатено Косово да биде независно во сегашни граници и припоено кон Албанија, тогаш на што се должи таа руска подршка на Александар Вучич? Tako je, ali ko zna rusku literaturu i istoriju rusku, ja sam to proučavao dugo i onda sam uhvatio dve zakonitosti, znate. Rusi uvek govore da je gore nego što jeste i uvek rade preko posrednika, nikada direktno. Jer ako vi stavite ruskog čoveka, recimo, u srpsku vladu, onda imate odgovornost. Ako stavite engleskog čoveka kao što je Vučić, onda nemate odgovornost, nego se tajno dogovarate, a ovaj kao glumac igra na sceni. Oni imaju istorijsku svest, ne političku svest, nego istorijsku svest. Dakle, ako su oni dali Kosovo Malteškim memorandumom, treba napraviti situaciju gde bi Srbin svojim potpisom ili javno pokrio potpis Rusa, odnosno Gorbačova, i on, pošto jače kad Srbi izdaju Kosovo u Rusi mogu, ali pre svega Srbi ne smije da ga izdaju. Dakle, Rusi podržavaju Vučićev režim da bi on u stvari potpisom, ja pretpostavljam da će on doći na sud, na Veleizjački sud, da on bude u istoriji taj čovek koji je dao Kosovo, a ne Rusi. Тоа е она кохабитација на британските и на руските служби, кои вие постојано потенцирате. И видите дека во рамки на тие британски служби или во рамки на таа британска служба има неколку оделења или повеќе оделења. Сигурно. Кај што има оделење на британски агенти кои убаво говорат за Русија. Па да. Или руски дел во таа британска служба, дека дел од овие балкански, кинески дел, дека дел од овие балкански политичари, што ја знам и во Македонија, и во Србија и така натаму, се британски агенти кои се задолжени за добри
relaciji sa Moskva, za dobre relaciji sa Rusija, na primjer Toma Nikolić, na primjer Aleksandar Vučić, дека тие луѓе треба да го продадат Косово. Дека тие луѓе треба да стават подпис на Косово. Pa da. Кој е гарантот на Русија дека тоа ќе го направат? Српската православна црква, ако велиме дека КГБ Српската е православна направена црква, од Руската православна црква и дека Руската православна црква владее со КГБ, владее со ПТ, тоа значи дека Српската православна црква го чека моментот ko može da napravi državen udar u Srbiji. A to je vrlo brzo. Pa sad, kad je Vučić bio na crkvenom saboru, oni su se potpuno razišli. Vučić radi nešto drugo od onog što kaže pravoslavna crkva. Pravoslavna crkva kaže, celo Kosovo je naše. To je nemoguće. A Vučić kaže, daj da razgraničimo nešto. Međutim, ne može da razgraniči zato što je Malteški memorandum, to je dogovor velikih sila u ovim granicama. Isplatena li je Srpskata pravoslavna crkva za Kosovo? Se govori дека 3 milijardi dolari se plateni. Pa kako ne? 3 milijardi dolari se plateni. Pa znate kad je to bilo? Pa to svi znaju, mislim da mu ljudi sebi ne priznaju. Vidite, 2004. u martu mesecu je bio onaj pogrom na Kosovu kao onaj jedan je Albanac čupao krst sa crkve. To je objavio CNN, ceo svet, to znate, to je 2004. To je bilo upozorenje Srpskoj pravoslavnoj crkvi da mora da se dogovori. Inače, šta? Da uđu u rat s Amerikom, kako? I oni su to ozbiljno shvatili i onda su poslali delegaciju. Tu je bio vladika Jovan pokojni Zagrebački, tu je sad vladika Porfirije, bio je vladika Jovan Šumadijski i bio Artemije, ovaj sad koji je raščinjeni vladika. U delegaciji kod je Dio Gardija, to je američki kongresmen koji vodi albanski lobi. A Albanci su poslali Adema Demaćija, a Adem Demaći je bio, ja mislim, da li više godinu dana u zatvoru od Nelsona Mandele, jedan od najdužih političkih zatvorenika i tu se bratimio sa Srbima. Tako da je on bio čovek od poverenja, da kažem, zvanično i srpske strane. I oni su rekli, mi imamo 3 milijarde dolara za Metohe na Kosovu da se isplate. Znači, ne ovi, ne Gračanica, ne to. To je tako kako je i to stoji. Međutim, ova druga imanja koja ne možete da vratite, nisu uspeli ni Islamske revolucije to da vrati. 3 milijarde dolara je to. 3 milijarde dolara dobila crkva tako. Tog trenutka moglo je da se proglasi Kosovo kao nezavisno, zato što Svetski savez crkava na imovinu pravoslavne crkve više nema primedba, je to dogovoreno. Svetski sojuz na crkvi. Pa da, oni brane imovinu. Katolički i pravoslavni. Ma svi. Ako ne bi takav dogovor napravljen za 3 milijarde dolari, togaš ni Vatikan ne bi se soglasil sa nezavisnost na Kosovo. Nema govor, svi bi branili. Naprimjer, gledajte, Vatikan ušte ne go prizna Kosovo. Što go podržava, go pomaga, pravi sve vo formiranje na albanska nacija, no ne priznava nezavisnost na Kosovo. Vatikan sledi Ruse, znate, oni su, mislim, rade, znate gde je, vidite, u 18. veku, kada je ukinut jezuitski red, znate ko je primio jezuitski red? Katarina II, velika ruska carica, plaćala je sve jezuite i Ruđera Boškovića. Ja sam doktorirao na Boškoviću, pa znam to odatle. I oni su radili na evropskim dvorovima kao diplomati za rusku platu. Konkretno Ruđer Bošković i drugi jezuiti su bili vrlo obrazovani ljudi. Zašto to kažem? Zato što Vatikan sledi rusku politiku. Jer Rusija priznala Kosovo nije i onda ne može ni Vatikan. Kako što to jezuitski red učuvaše 40-50 godini. Vorim, evo sad su uzeli, ceo Vatikan su... Naši od Vančo Mihajlov go čuvaše to jezuitski red. Pa da. I se kriješe u jezuitska crkva nekada, evo se dišta to. Vančo, Vemro, pa da. Ali još vam kažem da se to vidi. Sad kad je Papa Franja došao na čelo Vatikana koji je jezuita, znači on više nije Pontifex Maximus, vrhovni most do Boga. Zašto? Pa zato što ima jezuitskog generala, šefa jezuitskog reda iznad sebe. Znači, između pape i Boga ima jezuitski general. To je, šta se tu desilo? Pa tu je u stvari dogovor jezuita i Rusa da se preuzme Vatikan. To je gotovo. A šta je dokaz za to? Pa gde se sastaju Kiril, ruski patrijarh i Papa Franja? Kod Fidela Castra. Ateiste koji puši tompus. Pa znači sve kompletno, sve kako treba, to ću da kažem.
Ние што сме малку повозрастни почитувани гледачи, си го поставуваме прашањето каде, кога и од кога почнува распадот на СФР Југославија. Дали е дадена некаква одлука, дали е тоа спонтано, на кој начин се случува целиот тој процес. Многумина, нели, би ги ставили сите пари што ги има дека процесот на распад на СФР Југославија почнува со смртта на Јосип Брз Тито. Меѓутоа господинот Абрамовиќ има на сосема друга теза, вели дека 1984 година за време на одржувањето на зимските олимписки игри во Сараево е направен одреден состанок на кој одредена судбината на тогашна СФР Југославија. Господин Абрамовиќ, кога почнува распадот на СФР Југославија? Кога е договорен распадот на СФР Југославија? Јас сум гледал некои ваши емисии. To je dogovoreno u Malteškom memorandum. Да. Меѓутоа, Nego kad je ovde, unutra. Кога е веќе тоа операционализирано? Кога тоа веќе почнува да се прави? Кога тоа веќе има назнаки, има добива форма, добива горово? Кога според вас почнува brutalniот raspad na Jugoslaviju? Evo ovako, prvo su masoni dobili informaciju o tome da će da se masonska tvorevina Jugoslavija, koja je bila svima simpatična i ovako, da to mora da se rasformira. Može li тука јас само пола минута ве прекинам? Гледате, во книгите на масоните, во книгата на Ненезич, значи она книга која Масони Југославија, да. Таму има еден дел кај што вели дека уште во текот на 20-тите, 30-тите години на минатиот век масоните се први, значи пред Коминтерната, кои велат формирање на независна македонска држава и формирање на независна косовска држава која би се нарекувала Стара Србија тогаш, според нивната терминологија. Значи уште некаде пред 80-90 години први се масоните. Така да ова само е всушност продолжение на ова што вие го кажувате дека масоните први гледа дека доаѓа до распад на Југославија. Се можете веќе и анализата да ја продолжите. Pa znate kako, za Makedoniju vrlo važno, kako su masoni saznali u stvari da treba da se formira država koja makedonske nacije. To su krenuli prvo američki masoni. To je Mihajlo Pupin, koji je bio član visokih masonskih loža i lični prijatelj Woodrow Wilsona i Hardinga, dva američka predsjednika. Njegova majka je bila Makedonka i njemu je majka rekla: mi Makedonci smo poseban narod, nismo Grci, nismo ni Srbi, mi imamo svoju... Некаде Охридско-Струшкиот регион, Вевчани ми се чини дека потекло на мајката Михајло Пупин. Majka koja se zvala Olimpijada, kao i majka Aleksandra Makedonskog. Isto ime. I tako je to krenuo. Tako da, otkud bi Woodrow Wilson to uopšte znao? Pa on je imao napismeno na Versajskom ugovoru šta da govori, jer on nije znao dobro, da kažem, politiku u Evropi i sve te odnose, to je vrlo složeno. Znači, to je ta linija. To je ta linija, tako da je Pupin u stvari tu odigrao. Međutim, u tom trenutku na račun srpskog interesa, jer sa ujedinjenjem, da kažem, u Kraljevinu SHS ukinute su dve države, i Srbija i Crna Gora, one su ukinute. Pa je Crna Gora tu se borila, ali nisu uspeli. Međutim, 1878. na Berlinskom kongresu dobijena su dva suvereniteta. Jedan bezuslovni, bez uslova, to je crnogorski, koji je sad vraćen, NATO nema problema, a drugi uslovni srpski, Turska uslovila položajem muslimana u Sandžaku. Evo, to je sad problem. Znači, to je sve jedan isti kontinuitet. Srbija zapravo nema granice, jer Srbi ne znaju svoj pravi identitet. Како за 3 милиарди долари Српската православна црква ги има продадено своите имоти на косовските власти и дали Српската православна црква, која е под контрола на Руската православна црква. А како што кажавме, Руската православна црква е всушност мајката која формира КГБ, ќе влези во процес нарушени Александар Вучич. Олимписки игри во Сараево, февруари 1984 година. Тоа вие го означувате како датум кога je definirana sudbinata na poranešna SFRJ Jugoslavije? Ja mislim da je to uradio vojvoda od Kenta, ali nemam podatak o tome. Oni su zakazali masonski sastanak u većnici u Sarajevu.
Znači, masovni sastanak je održan u Sarajevskoj većnici, to istorijskoj, odakle izašao i Franz Ferdinand, pa su ga ubili. Ovo vreme na Olimpijski tigri ti je znači Zakazao sastanak. Da. U to vreme Većnica, to izašlo... osobranje je to na grad od Sarajevo. Pa da. A to je objavljeno u listu Politika kao jedna mala vest. Mala vest kao izjava gradonačelnika Sarajeva, koji nije bio, on je bio VD gradonačelnik, čak nije bio ni gradonačelnik, Ante Sučić se zvao. Da, mislim neka si kaš Ante Sučić, da. Ante Sučić, proverio sam u Wikipediji ko je bio gradonačelnik, on je bio. I šta je on izjavio? On je rekao, cijeli svet je bio noćas u Sarajevu, a mene niko nije obavestio. A oni su došli uveče i ujutro otišli. Samo u toku noći je bio taj ritual. Jednu noć je trajao i tu je došla gospođa Vanderbilt iz Amerike sa zavetnim svećama, a te zavetne sveće, kaže, nisu paljene od Prvog svjetskog rata. Znači, oni su to uradili u Sarajevu kada je pred Prvi svjetski rat i 1984. pred ponovnu, da kažem, reformu sveta i Evrope. Znači, tu se uključuje i ujedinjenje Evrope, i raspad Jugoslavije, i raspad Sovjetskog saveza, i rušenje Berlinskog zida. Sve je to moralo biti najavljeno masonima, jer su masoni ta svetska operativa iznad političkih partija. Ko je prisutan u Sarajevo 1984. godine? Prisutan je Akihito, japanski car kasnije, tad je bio princ. Prisutan je Olaf V, norveški kralj, to što je rečeno, vojvoda od Kenta, gospođa Vanderbilt, kao najvažnija u stvari, jer ona nosi zavetne sveće i to. Ko je gospođa Vanderbilt? To je jednog holandskog porekla, američkog milijardera, kome je Nikola Tesla osvetlio na 5. aveniji kuću na izmeničnom strujom. Prva je bjesnula u celom Njorku, on je snabdeo strujom i to je bio veliki prijem i to su sve novine objavile. A zapravo ta kuća je posle kuću, tu je Vanderbilt poklonio kraljevini SHS za konzulat. Tu je konzulat. Znači cijeli od sveta 1984. godina. I onda je unuka, da, to je ta linija, oni su povezani sa stvaranjem Jugoslavije. Znači, to u Sarajevo je donesena odluka toku sudbinata Jugoslavija, sveto, to objedinjavanje na Evropa, Vanderbiltovi doneli rasturanje sveće. na bipolarni svet. Prvi svjetski rat, Vanderbiltovi pale sveće, gase sveće i ponovo ih pale 1984. Ista linija, isto sve, na istom mestu, da bi sad krenula nova epoha, u stvari, evropske istorije. Norveški od kralj je mnogo bitan, Olaf V. Vidiki, se smeta дека norveški monasi имат направено на традиција секоја година, мислам дека првата недела на февруари на молитвен поедок со американскиот председател. To je metodistička crkva. Значи имат битна линија во водење на американската политика. Значи секој први четврток, ако не се лажам, по месец февруари секоја година имат средба со американскиот председател, без разлика. Tako je, on pravi... To je norveška linija. Pa da, oni svi misle da predsjednik Amerike zove ljude na doručak. Ne. Metodisti zovu sve... Metodistička crkva u Americi. Pa da, oni vode praktično spoljnu politiku celu, oni vode. Koja je formirana od monaha. Jedan monah, da, on je sveštenik sa tom idejom. Od Norveška. Iz Norveške. Zato je važno norveško kralsko semejstvo. Pa Norveška je važna, evo sad Stoltenberg je sekretar NATO pakta, a kad je on bio predsjednik vlade, bio je Breivik. Kad su pobili mlade laburiste, Englezi se nisu složili da ruski čovjek dođe za sekretara NATO-a, ali onda su pobili 70 laburista, pa je promenjena. Tako to ide. Stolbot
или рбатот, или кичмата на денешниот современ свет, било финансиски, било политички, е системот на федерални резерви. Системот на федерални резерви, или кој го контролира системот на тие федерални резерви, владее со Соединетите американски држави, а преку владење со Соединетите американски држави, кој се во моментот најголемата светска суперсила, владее и со светот. Господинот Аврамовиќ смета дека со помош на руски царски пари, некаде пред 100-110 години, е формиран тој систем на федерални резерви, дека во функционирањето на системот на федерални резерви може да се најде огромно руско финансиско влијание. Како ќе изгледа новиот свет? Гледате, сега има до одредени конфликти. Конфликти да се јавуваат околу 5G мрежа. Вие сте човек кој има најмногу проучувано Тесла и важите за најголем експерт за Тесла. Имаме гледано ваши настапи на Национална географија, на Discovery и така натаму. Не е ова емисија за тоа, меѓутоа како еден дел, како една линија која. Толку ли е мокна? Толку ли е опасна таа технологија 5G? Veoma opasna. Pa znate o čemu se? Vidite, Tesla je hteo da ceo radio prenos i sva komunikacija ide samo na 8 Hz. Tako da se stanice uključuju preko modulacije, a ne da imate jako veliki opseg frekvencija. Ako imate jako veliki opseg frekvencija, onda neke frekvencije deluju vrlo štetno na žive organizme. Konkretno 5G mreža, to su gigaherci. To je kao da stavite glavu u mikrotalasnu peć, pa se grejete, ali usporeno, jedno 5 do 10 godina. Dakle, 5G mreža će imati sigurno vrlo negativne posljedice za biološke organizme, ali tempirano, usporeno, ne odmah. Убиствени. Во рок. Pa tumori, da. Како кредит, орочен кредит на 5 или 10 години. Да. И вие всушност ефектите ги имате за 5 или за 10 години. Можно ли кинезите самите да имат измислено таа 5G мрежа? Можно ли кинезите да се толку способни, толку технолошки напредни, да можат сами да влезат во тој процес? To je pitanje da li se hoće, da kažem, neka vrsta depopulacije kontrole. Ja mislim da ljudi u stvari tu nisu faktor koji se uračunava. Ako jedan deo populacije treba da nestane sa planete, to njih ne zanima. Oni koji mogu da se zaštite, a to su ljudi teslijanske tehnologije, oni će napraviti aparate za zaštitu. Ja sam pitao da li su Kinezi toliko moćni da sami naprave tu 5G mrežu? Ne, to je svetska vlada. Ne, svetska vlada. Pa, svetska vlada nisu Kinezi, to su svi. Бидејќи има некои анализи, да не речем спекулации, дека всушност таа технологија им ја дават русите. Дека русите им ја дават таа технологија на кинезите и дека кинезите всушност ја доразработуваат и ја прават мокна и сега веќе се во состојба да се конфронтират и со Соединетите американски држави. Ве гледате овие 10 дена што се прави на релација Пекин, Кина, Вашингтон, Трамп. Pa, Kina i Rusija, to je jedna država i teritorijalno. Mi već nekoliko pati to go kažete. Znači da su Rusi, pa ko je dao Kinezima uopšte tehnologiju? To su dali Rusi, naravno. Rusite? Rusi su dali, jer je Kina, da kažem, vojno-strateška poluga te ruske politike, u kojoj i druge azijske zemlje imaju. Nije sama tu Rusija, to su tajna ezoterijska društva iz Azije, iz Srednje Azije, onda također iz Turske. To sad tek vidimo. Evo sad su proradila ta turska društva i odjednom Turska nema veze NATO, nema veze ni što je ogromna inflacija u Turskoj, oni sad rade sa Rusijom odjednom. Доаѓаме на почетокот на разговорот. Дека всушност руските служби се направени во Турција и во Франција, преку богати трговци во Турција и во Франција. To je stara služba, ali kažem, oni uvek gledaju da ta ezoterijska jezgra budu jaka. Recimo sad, koji je proces? Na čela masonskih loža u celom svetu dolaze teozofi. Zato što su masoni jedna strahovita operativa. Tako da, a ruska... Što to znači? Što to znači? To znači da će ideja ruske vojne službe, a to je da se ukine rat na nižim nivoima, da ostane samo na informatičkom nivou i na nivou ideja. Znači da se digne nivo ratovanja, da u stvari sada bude priznata u celom svetu, jer teozofi su ezoterijsko jezgro ruske vojne obaveštene službe, ali oni su veoma sofisticirani, odnosno spiritualni. To сака да каже дека ние можеби да сме во трета светска војна, а да не сме свесни.
бидејќи ние светските војни или војните ги дежураме на ниво на конвенционални војни. Tako je. На конвенционални боишта. Kako da И ne. дека сега веќе се оди чекор напред, кај што на информатичко, на духовно и на секако друго ниво ќе се водат тие светски војни. Дека ние можеби сме во ек на некоја таква операција, не сме свесни дека тоа се случува. Pa evo o čemu se radi. Vi imate sad komunikacioni sistem internet. 5 milijardi ljudi je uključeno u internet. Znači, mnogo brže ide informacija nego što može da ide bojni brod ili tank ili avion. Znači, ovaj način klasičnog ratovanja je suviše spor. Jednostavno, on ne prati razvoj tehnologije. A razvoj tehnologije utiče na ljudsku svest i vi menjate onda društvenu strukturu na taj način što tehnologija i svest traže nove uslove za život. Znači, ukidanje država, potpuno otvaranje celog sveta. Дека американците касно се сетија дека преку интернетот им го струшија политичкиот систем. Преку интернетот им влијаат на политичките процеси, дека Америка сега тешко се снаоѓа во таа една нова конфигурација во светот. Pa znate kako, u Americi postoji duboka država, to su milijarderi sa interesom kapitala. Ali postoji najdublja država, to je vojna ezoterija koja nije samo američka, nego i ruska, i engleska, i jevrejska. Pa ima i francuska linija preko ovog generala Lafayeta svojevremeno, preko Georgea Washingtona. Znate da je ključ od Bastilje Francuske, pa na imanju Georgea Washingtona u Americi. I ko je poklonio kip slobode Americi? Francuzi, francuska država. Tako da i oni tu učestvuju, ali oni koji daju ideje i koji vuku napred, tu su neminovno Rusi. Zato što oni imaju tu aristokratsku svest. Drugim rečima, njih novac ne interesuje. Uopšte nisu, dakle, govorimo o ezoterijskom tom jeziku. Tako da oni sada idu u stvari na napad, i to će biti sad sledeće godine, to je sledeće, napad na milijardere, odnosno na svetski ekonomski sistem. To će najdublja država iz vojske, koja je dovela Trumpa na vlast, je dovela vojska. Milijarderi su bili na strani Hillary Clinton. To znači neka Trump ќе dobije уште еден мандат. Дека веќе е трасиран патот за Трамп да добие уште еден мандат. Мора, jer nije završen posao, sigurno. Него има завршено, Pa ima, sigurno još jedan mandat dobija Trump. Што ќе случува со Европа? Гледате, Франција, Италија, во Германија има 3 партии, социјалдемократската која го намали своето учество сега на овие европски избори, партијата на Меркел кој исто така го намали, порасна зелените. Зелените стигна некаде од 20%. Ако ги анализираме зелените, нели, као структура, тие се залагаат за еколошки чиста Германија. Знаете, еколошки најчисто гориво е природниот газ. Од каде природно ќе купуваат природен газ германците? Сигурно нема од Сахара да го носат. Или од таа страна на океанот. Ќе го носат од Русија. Сосем е нормално дека руската воена обавештајна служба, црковна обавештајна или било која друга обавештајна служба, дали ГГ, КГБ или некои други војни структури, инвестираат во зелените во Германија. И дека всушност ово што се случува сега во... И сад зелени расту, ево добили су на изборима, зелена партија. Се втора сила во Германија. Што ќе се случува со Европа? Recimo, Angela Merkel. Njen otac je bio pastor koji u školama Štazija, istočno-nemačke obaveštajne službe, on je predavao istoriju religije. Pastor. Svetovno lice, znači crkovno lice. Pa crkveno lice, da. Ali ove protestantske, nije luteranske, nego protestantska. Znači protestantska. Ali on je... A čekajte, u obaveštajnoj školi, ko može da preda istoriju religije? Pa neko ko to zaista zna i veruje. To je bio njen otac. I on je predavao i Putinu. To tom se radi. A kad se je srušen zid, berlinski, pa odakle je došla Angela Merkel? Došla je iz Instituta za fiziku, da je nešto radila, njoj su rekli sad ti pređi u zapadnu Nemačku, jer je u stvari prisjedinjenjem zapadne Nemačke i istočnoj Rusija okupirala celu Nemačku, odnosno zauzela na... Што ќе прави Русија во однос на Европа? Русија има 2 линии, или руските служби има 2 линии. Да ја контролират Европа
преку британците или да ги натерат британците да излезат од Европа, за да може да се распадне Европа. Која ќе биде улогата, бидејќи тоа е она голема идеја од Тихиот океан на исток до Атлантскиот океан на запад. Осим енглеску не могу, тоа е друго. Тоа е стара руска доктрина уште од времето на Петар Велики. Pa Rusija je 2 svetska rata dobila da bi najzad, da kažem, osvojila Evropu. Evo, kaže Rusija, kako prvi svetski rat? Pa ko je prvi, koja prva zemlja u prvom svetskom ratu objavljuje mobilizaciju? Je li Austrija, je li Nemačka? Ko? Pa Rusija. Pa ko počinje rat onda? Ako ja objavim mobilizaciju, vi morate, a tako? Ne možete vi kao ja neću da se mobilišem, pa kako onda? U drugom svetskom ratu, 1. septembar 1939. Ko napada Poljsku? Napada Nemačka, a napada isto tako i Rusija, istog dana. I dele to sve na dan. Znači, ko počinje i drugi svetski rat? Nemačka i Rusija zajedno. Mislim, to su fakti. Ali ljudi to drugčije gledaju. Zašto? Zbog ogromnih ruskih žrtava, zbog haosa u revoluciji u Prvom svetskom ratu. Ali oni ne razumiju šta je ta viša politika. Ja vam kažem, Rusi imaju istorijsku svest. A za istorijsku svest žrtve ne znači ništa. Што ќе прават русите со британците, пошто се заедно со британците? Да. Која ќе биде стратегијата на Русија и на Британија во однос на еднината на Европа, на Европската A унија? Britanija dosta sarađuje sa Rusijom. Znate šta je primjer? Recimo Indija. Indija, to je primjer saradnja Rusije, Britanije i Rusije da se da Indiji nezavisnost. To je, recimo, Nikolaj Rerih. Nikolaj Rerih je umro u Indiji. On je bio naslednik, on je bio jedan od, kažem, šefova ruske vojne obaveštajne službe. Bila je prva Helena Blavatska kad je krenulo, pa onda Lav Tolstoj, pa Rerih, pa sad su tajni. Imaju ove javne sa ovim odlikovanjima, a tajni zaista rade. On je primao Nehrua, na primjer. Rerih, pre 948. nezavisnost Indije, a 967. godinu dana pre toga je umro Rerih, međutim Nehru je dolazio na konsultacije. I sad šta kaže Rerih Nehru? Pa kaže, vi ste kastinsko društvo. Kao kastinsko društvo ne možete da uđete u liberalni kapitalizam, znači ne možete sa Zapadom. To je slobodno tržište. Kako? A vrlo ste religiozni, ne možete sa Sovjetskim savezom, oni su ateisti. Najbolje da budete nesvrstani. To je Rerih, politika nesvrstana. Ide Rerih, pa ide Nehru, pa Tito, a Nasera priključuju Englezi. Englezi se priključuju. Николај Рерих Da. е битен за овој регион овде, Veoma bitno. за Балканскиот полуостров. Која е улогата? Nikolaj Rerih, to je dakle taj vojni deo. Kada je napravljena kraljevina SHS, onda su došli ruski emigranti, to je bilo njih 350.000, to nije bilo malo. Došao je Vrangel, general. Во она серија Сеништа или Сенки на Балканот, Pa da, можевме да видиме. tu imam primjedbe, ali istorijski. Došao je Vrangel i 50.000 naoružanih ljudi. To je bila, znači, odmah su Rusi poslali vojsku ovde u Sremske Karlovce i ta, da kažem, prva vojna baza u kraljevini SHS je bila ruska. I oni su razoružani tek 1944. razoružali ih i Crvena armija. Kad je jednu rusku vojsku smenila druga ruska vojska. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечерва можете да погледнете интервју, се надам интересно интервју, отворивме многу прашања, кажавме многу информации, прв пат ги слуша македонската јавност. Ве поканувам идната недела повторно се дружиме во истото време, недела 22 часот. До тогаш пријатна вечер Македонио, каде и да си.